أمواتنا وأموات موات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن زينب An Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud saking Sayyidatuna Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud kang dadi bojo wadone Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Mas'ud. Qalat dawu sapa Zainab, Zainab rajinah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bin rajin Kanjeng Nabi. Intolaktu budal sapa ingsun ilan nabi budal maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu mongko nemu sapa ingsun imro'atan ing siji wong wadon minal ansori saking golongane sahabat Ansor alal babi nemu ing atase lawang. Hajatuha kang utawi hajati imro'ah iku mithlu hajati podo karo hajat ingsun Siti Zainab. Siti Zainab imro'ati Abdullah bin Mas'ud rajina Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Hajatuha kang utawi hajati imro'ah iku mithlu hajati padane hajat ingsun. Famarra mongko liwat alaina ing atase kita sapa Bilal, sahabat Bilal bin Rabah muadzin. Faqulna mongko ngucap sapa kita ingsun yakni sinten Siti Zainab lan wong wadon niku. Sal takono sapa sira Bilal. Takon an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane pitakon ayajzi'u anni an unfiqa ala zaujin wa aitamin li fi hijri. Ayujzi'u ayhal istifham ayajzi'u apa to nyukupi anni saking ingsun apa an unfiqa yen to infak sapa ingsun. Infak niku maknane ngetokno sedekah, ngetokno infak ala zaujin ing atase bojo lanang wa aitamin lan pira-pira anak yatim li kang kaduwe ingsun wong wedok niku fi hijri ing dalem panggonan ingsun jero omah fi hijri ing dalem panggonan ingsun. Fasa'ala mongko tanglet sapa sahabat Bilal hu ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, "Naam." Iya. Oleh laha iku tetep kaduwe imro'ah ajroni utawi ganjaran loro, ajrul qarabati siji ganjarane dadi kerabat, yakni napa silaturahmi, wa ajrus shadaqati lan ganjarane sedekah. Wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam siji riwayat qala dawuh sapa imro'ah sapa Siti Zainab iki sing riwayat sing lintu takon langsung nang Kanjeng Nabi ndak liwat sahabat Bilal. Ya Rasulullah tu Rasulullah innaka amarta bis shadaqah innaka sak temene panjenengan niku amarta perintah panjenengan bis shadaqati kelawan sedekah. Wa kana lan wonten niku indi wonten ing sanding kula napa huliyun pepaes gelang emas anting-anting ya
Fa'aradtu mongko ngarepaken sapa ingsun an atasaddaqa ing yen to sedekah sapa kula. Fa'aradtu mongko ngarepaken kula an atasaddaqa yen to sedekah kula bihi kelawan hulli. Fa'aradtu mongko napa niku fa'aradtu mongko ngarepaken kula an atasaddaqa yen to sedekah kula bihi kelawan hulli. Faza'ama mongko nyono. Niki sing takon Siti Zainab. Siti Zainab bojone sinten? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Faza'ama mongko nyono sapa Ibnu Mas'udin yaiku Abdullah bin Mas'ud annahu sak temene Abdullah bin Mas'ud wa waladahu lan anake Abdullah bin Mas'ud iku ahakku luweh berhak iku ahakku man luweh berhake wong tasaddaqtu kang nyodakoi kula bihi kelawan napa niku bihi kelawan huli iku ahakku man luwe ahai wong tasaddaqtu kang sedekah kula bihi kelawan huli alaihim ing atase kabeh ale ing atase man niku wau ahakku man niku lho nang emane alaihim ngatasi man utawa nang kabeh sinten nang anak-anak niku. Faqala mongko dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa bener Ibnu Mas'ud sapa Abdullah bin Mas'ud zaujuki utawi bojo lanang sira wa waladuki lan anak sira iku ahakku man luwe hae wong tasaddaqti kang sedekah sapa sira wadon bihi kelawan hulliyun alaihim ing atase kabeh ngatasi zaujuka wa waladuka tegese man niku wau. Iki sak temene wis mari dibahas pembahasan sing pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, akan tetapi diulang kembali karena begitu pentingnya masalah runtutan-runtutan sedekah sing wajib utawa sedekah sing sunnah. Riwayat sing winginane niku ngene niku teko Ummu Salamah matur nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dos pundi ya Rasulullah kula niki angsal ganjaran napa mboten lek kula niki infak sedekah nang ngene anak-anak kula." Nggih niku anake Abi Salamah sing takon Ummu Salamah. Padahal sing kula sedekahi niku anak-anak kula, dugi tiang jaler kula Gusti. Ali ajrun napa kula oleh ganjaran kinten-kinten ya Rasulullah. Maka dijawab kali Nabi, innamahum faqala anfiki alaihim, berinfaklah kamu wahai perempuan sinten Ummu Salamah alaihim kepada mereka anak-anak dari suamimu, falaki ajru ma anfaqti alaihim, maka bagimu pahala apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu infakkan kepada mereka. Nah, hadis nikah menunjukkan tentang harus memberikan sedekah nikah tepat pada sasaran, kemudian bertertib, berurutan. Pase orang-orang saya lebih berhak neremah kebagusan kalau menjenengan sedekah infak ben semacam aneka cek moro ngelengkain kerabat, cek moro ngelebetin orang-orang sesemak dari keluarga menikah. Karena rata-rata orang ini kebiasaan tak memperhatikan dari orang sekitar, dari keluarga, lebih memperhatikan ke orang lain. Nah, maka hadis nikah nyebutakin apa orang bini sesogi sedangkan selake dalam keadaan miskin. Orang bini sogi selake dalam keadaan miskin. Maka orang bini nikah oleh nyedekain dari keluarga nah, bahkan harus nikah karena selaki letak mampu alakum paman oleh ganjaran, tetap oleh ganjaran. Nah, pertanyaan sing ngak niki Kanjeng Nabi niki saking dari takon napa orang sak sedekah niki takut tak oleh balasan, takut tak oleh ganjaran. Ia munda orang lain,
Munda tretan tibi kan nyama tretan, munda anak tibi ri nyama anak. Nah, ternyata bari ambone bahas paling utama na infak engki peneka infak deka keluarga. Asedeka deka keluarga karena nikah orang sepaling berhak neremah engki penekah daripada kebagusan kauluban panjenengan. Taib. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bersedekah nikah urutan atau bertartib. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yas'alunaka, ada kanjeng Nabi, tentang apa yang harus mereka infakkan. Mada yunfikun, harta apa saja yang kamu infakkan. Maka jawab, qul, maka katakan, ma anfaqtum min khairin falil walidaini, hendaknya diperuntukkan bagi pertama kedua orang tua. Mana beri da orang sepo. Kemudian wal yatama wal aqrabin, nomor 2 kerabat tretan. Nomor 3 wal yatama, anak-anak ya yatim, wal masakin, ben orang-orang miskin, wa benis sabil, ben orang-orang dalam perjalanan saya membutuhkan pertolongan. Perjalanan mau tak mutuaki pertolongan yang kita butuh. Orang yang melakukan perjalanan ben membutuhkan pertolongan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, ayat ki buru nikah Tabuna Al-Imam An-Nawawi, fal muradu bi hadhil ayah, ayat yang barusan kita baca, man ahabba taqarruba ila Allah taala fi babin nafaqah fal aula lahu ayyun fiqahu fi hadhil jihad fayuqaddamul aula fal aula fi sadaqatit tatawwu'. Yang dimaksud dengan ayat barusan kata Imam Nawawi, barang siapa yang mencintai, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah, maka sebaiknya ia menafkahkan kepada orang-orang yang telah disebutkan tadi itu, mendahulukan orang tua, mendahulukan orang yang lebih utama sesuai urutan dalam bersedekah. Barang siapa yang menginginkan taqarrub kepada Allah, tero asma ada ke Gusti Allah lewat sedekah tatawu nika, maka harus melalui ayat saya terang lagi pendeka ki buru ki pendekan makade orang selebih sepo, kemudian orang seranya mana al-wal akrobin, tretan perhatiaki tan tretan nih kan sampai nasi sedekah ke sera bener berarti aneka dalam rangka untuk mempersempit kakan keluarga nanti to umpamana saya perhatiaki akhir tak ngaltok sekali deh orang lagi nai beri biana nai beri cari baca letandi selake subine so jerogon selake koli apa cek tak wengi bapak apa jajan sebini ciri ngalah kau dengkok si majer sengkok pahwak matuwa karbatibi akhir bekel selake tandi lakoh ngangkur. Allah orang bini ngane ke boleh kenjaran ngengonin lagi nah. Boleh kenjaran ngengonin anak-anak si dari laki nak oleh kenjaran benar berarti kan kui dalil reng cerek mau tambah cerek itu tak keluar sekali tak ngalto sekali benih nikah dalam rangka untuk napanya mana ajegeh silaturahmi ajegeh oleh 2 jadi orang yang sak sedekah katretan peneka dabun Gusti Kanjeng Nabi SAW nikah falaha ajrani, nah laha ajrani, orang bini saat sedekah oleh 2 ganjaran, ajrul qarabah oleh ganjaran kekerabatan, yang wa ajrus sedekah ben ganjaran sedekah. Jadi oleh 2 kan sedekah tretan oleh 2. Oleh ganjaran silaturahmi tina orang masih tak ada pak, kalau berkata ada pak.
Orang kata entar, beres entar. Wah, ya buta, tino masih orang kata datang kalau pesen datang. Masih orang datang mau tangi pesen. Cuma tak butuh orang yang candre tanah. Apa boleh ya terakhir TV katon goten nah. Umpamanya orang bagi dak tang sepopo, bagi dak tang tongkel bapak ruah, bagi katang tongkel lembu tongkel ruah, bagi dari kau minta sapa orang kau tak bisa entar, tak bisa ngeterakhir TV. Lalu nikah oleh dua, ajuran oleh dua ganjaran. Ajrul qarabah, ajrul sodako. Oleh ganjaran dua. Ganjarna abaan kelak napa kekerabatan, bangun, jegah kelaban saling memberi nikah. Maka orang yang bini ini katanya ketipun kenapa ya Rasulullah? Kaulah nikah andi napanya mana andi obeng pak cukup pah dan kaulah infak ala zaujin wa aitamin li fi hijri. Compo kula ne bedo orang semiskin sara laki kula tak laku sekali toratuan to benera tongku ke ngarat to tojo itu sekorse kula juga andi anak yatim boleh ganjaran kula nikah infak sedekah deka orang laki dek laki nah benar sedekah deka anak yatim mah faqala na'am oleh jangan kanjeng Nabi oleh ganjaran dua oleh ganjarna akak kerabatan oleh ganjarna sedekah na'am dalam situng keterangan ki hadis nikah menurut pendapat Imam Nawawi takwil wa ta'awwalu wa bihi jazama an-Nawawi al-Imam an-Nawawi mentakwil hadis nikah lafaz atajza'u anni. Saya tanya lagi nikah apakah cukup bagiku ayajzi'u anni apakah cukup bagiku an unfiqu ala zaujin nikah. Setitik pertanyaan ay fil wiqayah minan nar yaitu menjaga diri daripada api neraka. Karena kuaku ning akhirat orang nikah ajegah dari api neraka beten tak terseting di api neraka tergantung saudara kona. Nah, apakah kula si andi obeng nikah sedekah aki deka laki setandi benda ke anak-anak nikah cukup kan kuitan kaula alwiqayah minan nar untuk menjaga diri daripada api neraka. Dan kemungkinan si atanya nikah khafat ka'annaha khafat anna sadaqataha ala zawjiha la tahsul lahal maqsud karena eke beteraki asedeka deka selake benda katrapotrana anne katakok tak oleh ganjaran seka maksud yang kipeneka ganjaran menapa bahwa kuaku napanya mana manusia neka orang-orang yang beriman neka bekal terhindar dari apa yang neraka kelaban amal sodakona. Semakin banyak sodakon semakin banyak peluang untuk meraih wiqayah, untuk meraih penjagaan dari takallon oleh kening guleb apa yang neraka paneka. Mondreng tadi sedekah sekali. Cereng kimon sedekah kena mulai di dalam kubur. Sedekah ni kaja gede orang sak sedekah. Gantem dari ada sedekah karena saya ngalang-lang. Tokol dari budi sedekah saya tak terima. Tokol dari kanan kiri. Kimon temete ya masuk. Sedekah mon temete. Bayar dong ki masuk temete. Hah? Mun saya abok antop tokol ting namanya, tokol ting namanya. Alabon sedekah tak terima Pak. Ya, makanya orang yang sedekah ni kan saya kata rokun karo sedekah boleh, benih teron apa boleh. Saking pembeli boleh ke dunia, benih terus haji, benih terus umroh, terus sodako. Kenapa? Sebab oning pun anda rajin gencerna sodako ni nggak nikah. Mau sodako saya paling rajin ni ke paling utama. Sodako kelaban ilmu. Nyai beki ka orang ilmu na pengetahuan na tak dente beri tak dente pentah selalu beri
manfaat do orang lain baik sekelaben tadi ilmu ya bi pese tadi pese ya tenaga tadi tenaga ya bi pikiran. Nah, nika pendapat Imam Nawawi hadis nika tentang sedekah sunnah menurut pendapat beliau tentang fil wiqayah minan nar karena kebeter mun asedekah ada kerabat takut tak oleh ganjaran pendapat beliau. Nah dalam riwayat lain orang bini nikah sahabat Bilal lebat mator ke Kanjeng Nabi. Napa dalam riwayat pertama Siti Zainab rajin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketemuan bi orang bini setocu napa ada pertanyaan terus tanya ke Kanjeng Nabi da rumah koma mau memberi sedekah da orang sewajib yang ngene ki beneka ada keluarga ada ke anak beneka. Maka sahabat Bilal mendepak da ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain orang bini gela mator langsung Siti Zainab ni matur langsung ke Kanjeng Nabi, innaka amarta bis shadaqah, panjenengan memerintahkan sedaya kak dinto untuk bersedekah. Wa kana indi hulliyun kaula andi perhiasan ya Rasulullah. Andi mas-masan kaula. Boleh mas tepak larang. Pak tepan mangke, orang langsung pindah profesi jualan mas kabi setia. Fa aradtu an atasaddaqa bihi. Kaula tero asedekah kelaban mas-masan dan kaula kak dinto ya Rasulullah. Maka Abdullah bin Mas'ud yang kipaneka laki dan kaula kata Siti Zainab menyangka annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Reng laki dan kaula aneka pas ngira bahwa asedekah ada selaki asedekah ada ke anak benda ke keluarga aneka orang lebih berhak untuk nerima daripada perhiasan kaula sedekah kaula. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jawab Kanjeng Nabi sadaqa Abdullah bin Mas'ud bener apa saya caki bin Abdullah bin Mas'ud zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim lakin abaen anak-anak baen adalah orang yang paling lebih berhak narema kebagusan dari baen. Nah, oleh karena itu sampeyan se nyangwen anak sekolah melencen anak bini rumah tangga aneka juga oleh ganjaran nggak kurang laki nika padahal kewajiban orang laki tapi tetap oleh ganjaran sodako aben gugur kewajiban karena kewajiban orang laki ngengonen juga oleh ganjaran sodako makan cek perhitungan mun dak keluarga nika perkara tanya susu ya biasa. Itu orang bini kadang-kadang salah tanpa ngoro susu subri tanya akhir masih susu subri cek tunya salah ke atanya susu bini karena jere beda susu dek beda susu berapa 10.000 kalah atanya kan ke bini karena jere king malah temu tok sepetok kah temu ketosen nah ya beri sekate buru malah rokok ada susu kemas susu le ada minyak tanyaan susu cing wa dapur la gemut kabeh kowe kan ngebele beje sir ngatanya bener karena cerek king malah temu tok sepetok kah iya mangkana reng lake kudu cerdas kudu pinter jatung perhitungan sampune tak ada tem lagi sampo lala tak gelem sebenarnya sengkeng kok mun orang bina semua ngelemi sela om lah SPS ini kena sampean kudu ngerti ora beda apa deh ya romole pakko kok le sampo nyoro apa kok le nyoro pakko sampo kok pakko aku runggung sih bini sing kok troe pakko kok tete tak lem ngerti meneng bina jalannya melebeda kudu ngerti biar perlu sentuhan ya perlu permajaan deh ya jadi atanya susu kamu susun bener karena cerai beda oh malah temu regen kalah lah susun
Seneka. Dadi jadit medit ke keluarganya, Pak. Bejember. Kisah ki okor pada musir soki pada tawas mutawassit orang sesedengan pada se mu'sir orang se dalam keadaan repot atau angil. Jadi mon belanjen orang soki kicik pada aki bareng belanjen orang tandi. Nengerna ada remah pemasukan lebih banyak tenimbang pengeluaran. Berarti nek pon kocak musir orang cukup orang soki. Kalampina tak pada, engona juga tak pada. Mutawassit pengeluaran bi pemasukan pada. Lah kona buton 50.000 sehari olen 50.000 dan kadang ki orang. Mun se muksir wis tak notot tok wis. Tak notot. Mun tak nyari liran lain lo tak bisa, tak notot. Lah nek katentona orang bini kudu ngerti, sadar artinya utang lakere berarti gono orang se di bawah bener-bener menengah ke atas, menengah ke bawah. Ya belenjena, kalampina, raget ini kicok nerose. Ciudi ruwa sih. Roman bagiannya ciudi. Ini ciudi. Sudah celaka tak roboreng. Masya Allah, tak tega gula ngenes. Butuh lembuan dia nyanyi ciudian sih ini. Pahmoro tak eman mon ciudi. Jeneka, jadi monreng umpama beda orang bine sengeding dari pengajian neka sampian mak lebih soki tenimbang selake kesempatan untuk meraih berupan ganjaran. Orang lake ya kudu sadar sih mulai orang bine tapak sejiregen kadari ya masih semungap nyerangap rupa sabar nangan. Heh, umpama dia ya. Iya, ini kek megena, Enjak kok keng megena. Teti pada anu apa? Pada teti selake tak sekara betibi orang bini tak mentang-mentang. Teti oneng posisi. Kibila pun sebine neka jeregeno, neka pun kesempatan untuk nyare genjero oleh genjero sodako, oleh genjero silaturahmi. Seneka. Masya Allah. Teti neka bab sedekah. Adapun sebab sodako sewajib neka banyak pendapat para ulama mun bab zakat ya mun bab zakat beda sengenengaki kangku orang se wajib ngonen orang bine soki umpaman orang bine soki selake tandi anak-anak tandi saya sama keluar zakat ki sebine ki tetap pamit orang laki bagi ada pun neremah zakat orang bine menikah macam-macam para ulama neka pun banyak pendapat ikanto. Yusannu li zaujati idza kanat ghaniyatan, disunahkan bagi perempuan jika perempuan tadi itu statusnya ghaniyah, orang bini sesoki. Wa wajabat fi maliha zakatu, dan wajib baginya di dalam hartanya az-zakatu, wajib mengeluarkan zakat. Antu'tiya zakata maliha li zaujiha in kana faqiran. Dianjurkan bagi perempuan yang wajib melakukan zakat dari hartanya memberikan zakatnya li zaujiha kepada suaminya ingkana fakiron kalau suami aneka dalam keadaan orang sefakir. Wa kadzalika yustahabbu laha an tunfiqaha ala auladiha ingkanu kadzalik. Juga disunnahkan istihbab meninfakkan dari harta-hartanya untuk anak-anaknya ingkanu kadzalik. Mun sebine sera anak-anak gelak juga dalam keadaan miskin li anna nafaqata zauji wal auladi ghairu wajibah ala al ummi wa zaujah, karena orang bine tak wajib hukum mengingonin kecuali orang laki sewajib ngingonin orang bine maka zakat tak bisa bagi deka bine nah tak bagi zakat deka putrana karena ngurangin dari kewajiban nafkahnya deki kalau beri mari beri zakat ki minta sama boleh ki minta boleh je boleh sila mari beri zakat beri lamun reng bine enten selake tak wajib daftar haji sering tak wajib tak mampu selake subine soki wajib daftar haji ya daftar aki be ila nesar ongke du kali je ongke haji be ongke bu haji ni je ya kita wajib sering tak wajib sebine mampu soki aneka napanya mana pendapat Imam An-Nawawi ini kah? Oleh karena itu
khusus orang nek bini sesoki sejregen sebini sejregen di WC kak kita selaki iya beda kayak ini karena sekolah beri candreng gelisat orang laki karo lak malai melolo ya zaman ini candreng mamutin gelisat orang laki letak kelar ngengonen sebini soki saya bunga eman letak nu sekali selaki pun letak jangan sebini odi lak malai itu jangan odi can Pak Muti gelisah to dilak malek kok tak oning napa dilak malek artek tipi bae la ilaha illallah dadi paham iki dadi neka Bapak Siti Zainab rajina Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ben orang bine sederi sahabat Ansor gelap ndak remak kula boleh kenceran berinfak de kalake kaula ben anak-anak yatim kaula aneka napa takwil masalah sodako sewajib atau sodako sunnah mana beda se ngaranen sodako sunnah sodako sewajib anak papolan orang bini tak wajib ngengonen orang laki kan wajib ngengonen senika paham iki mentar beda bener mentar tepah mun beda kelero nyon semua sebanyak anak Abi Sa'id Al-Khudri wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فهذه إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها
سوسن المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالع قسم والباقي المقدم جميع ساداتنا لبعالم فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعب بن سالم قطب الرباني سنة الشيخ عبد القادر جيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني والإمام زين الدين المالبري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله